su Podravci, na levi strani su Zagorci, v sredini Međimurci. Srdačan vam pozdrav, poštovani gledatelji. Na početku smo našeg novog susreta, na početku smo nove emisije Kajkavci u programu VTV televizije. Prilika za naše novo druženje i naravno za pozdrav svim našim kajkavcima, ma gdje god bili i gdje god nas gledali i pratili naš program. Lepo je biti ponovno s vama i danas smo se potrudili pripremiti vam onak zanimljive priče. Malo smo se skitali po ovom našem lepom kraju i nadam se da bu vam interesantno i da budete pronašli neki za sebe. Ono koje moram reći na početku to je da će naglasak ovog puta biti na lepim stihovima i to na kajkavskim stihovima. No, idemo odmah za početak v skitnju, to volimo na početku, idemo v goste. Aleksandar Horvat, ludbreški je pjesnik ili kako ga u njegovom gradu zovu domaći stihoklepec, koji je nedavno predstavio svoju prvu knjigu pod nazivom Grad v sredini sveta, koja donosi kajkavske zapisancije i stihoklepancije. Kad je počel pisati, zake baš na kajkavskom, koje su mu najčešće teme, ali i koji su mu planovi za dalje, porazgovarali smo s njim u njemu jednom od najdražih prostora, Ludbreškoj gradskoj knjižnici. Kajkavci, s desna su Podravci, na levi strani su Zagorci, v sredini Međimurci. A kam bi išel? A kam bi išel, ak sam dove ne odišel? Sam jedno se mesto dom more zvati. Kak bi v svet došel, ak nisam ni pošel? Je lepše kraj bednje pod vrbom zaspati. Tu sam se dogodil, tu sam se rodil, tu sam kak dečec vse stezice znal. Po zemlji hodil, po bednji brodil, za vuho dobil dok črešnje sam kral. Kud bi se smucali, po svetu potucal, slame pun škedenj, mi skriti mednju, lepše mi v slami s bosim nogami, v luknji na škednju, gledati bednju. Dok mali smo bili, bednju smo pili, a ve smo pajdaši kraj kupice vina. Nijednog grada nemam tak rada, celoga sveta je Ludbreg sredina. Današnja priča dovela nas je v goste, zapravo v centar svijeta. Razlog i povod upravo ova krasna zbirka pjesama Grad v sredini sveta, a krivac za to, kako se to lepo zoveju, domaći stihoklepac, gospodin Aleksandar Horvat. Dobar dan i hvala lijepo na gostoprimstvu. Dobar dan i hvala vama što ste došli. Ovo domaći stihoklepac, to je nekako glavno obilježje, čini mi se, vas tu u Ludbreškom kraju. Pa ne znam, evo, s obzirom da imamo ove naše koje mi štujemo u Ludbregu, ali živućih obično imamo manje, ili nisu možda istaknuti. Onda kad se to pojavi, onda se pojavljuju razni nazivi, pa stihoklepec, čak neki vele da to nije lijepi izraz, da su bolji neki, ne znam, vitiznanci i slične stvari, ali dobro, evo, privikavamo se na te neke riječi, No, to je zapravo tek jedan dio onog s čim se vi bavite. Tu je puno aktivnosti, puno toga. Baš nekako vezano, čini mi se, prvenstveno uz vaš kraj i uz nekakvu baštinu ovog kraja. Pa da, ja imam nekakvu tu svoju bolest koju zovem ludbrežanstvo, jer je ta jedna povijesna činjenica da je Ludbreg nekad u svojoj povijesti, a to baš kad sam ja rođen, imao rodilište i ima jedna ekipa, jedan dio nekih tih 60-ih godina kad smo se mi baš rađali u Ludbregu i praktički tu si rođen i tu živiš. Naša djeca su rođena u Koprivnici, Varaždinu i tak dalje, a evo mi smo u Ludbregu i ja sam cijeli život tu, praktički vezan za taj moj kraj i ne bi se baš nikud selio, ne. A onda, naravno, tu gdje radiš i živiš, onda tu se uključuješ u ono, kogod ima volje, uključi se ono što mu je bliže. I u konačnici kad počneš nešto pisati, a mene se to desilo dosta kasno, ja sam počeo tamo negdje 2016. ono ozbiljnije, da bi se možda malo bavio pisanjem, kažu da obično prvo svi počnu o zavičaju, zato jer je zavičaj zapravo prilika, kad pišeš o zavičaju možeš pisati o ljubavi, možeš pisati o pejzažima, možeš pisati o svemu, On je univerzalni motiv. No, prvo ste ga zapravo počeli doživljavati i zapravo široj javnosti predstavljati kroz svoje fotografije.
sad, to je ono, mene zovu da sam multitalenat, jel? Jesam kreativna duša, samo šteta što sam to možda malo kasno shvatio, ali evo, kako vrijeme polako ide, ja se oprobavam u drugim stvarima. Da, fotografija je bila među prvima, jel, gdje sam počeo bilježiti neke stvari sa idejom da možda pronađem u gradu, u okolici neki drugi kut, neki kut koji ne možemo vidjeti svakodnevno i onda je tako nastala ta jedna stranica Ludbreg u objektivu, gdje uz naravno brojne druge fotografije koje su na Facebooku, te moje su nekako ono iskočile zbog toga jer ih nitko nije na taj način poslikao iz nekih drugog rakursa, malo igre sa nekim teleobjektivima i tako, pa je onda to izgledalo dosta zanimljivo, jel? Što naravno ne umanjuje vrijednost svih ovih ostalih koji su kroničari Ludbrega i koji gotovo svakodnevno bilježe, jel, sve što se događa u gradu kroz fotografiju. Neke stvari otkrivamo valjda s godinama, jel, šta imamo u sebi. Neki to otkrio ranije, neko kasnije, možda ne znam, možda prije nisam imao interes, ali definitivno jedan od razloga je gdje se sad nalazimo, jel, naša ludbreška knjižnica koju ja zovem gradska dnevna soba, jer ovdje volimo dolaziti, tu se baš osjećamo onak ležerno, znači ne uštogljeno, ništa posebno kao u nekakvoj čekaoni, nego onako fino, prijatno i zahvaljujući druženju sa ovim tu volonterima i tako dalje, često se knjižnica organizira, dakle, razne književne večeri, razne kulturne programe koji dosta dobro uspijevaju, pozivamo goste i tako dalje. I onda ja kao tu domaći kajkavec, jel, sudjelujem u tim programima da bi čitali recimo nečije pjesme. I tako je nekoliko puta bilo prije tih 4-5 godina zaredom da smo imali nekakve kajkavske zbirke i kajkavske pjesnike. I onda, ajde, tebi to dobro ide, to smo čitali, onda je netko jedanput negdje bacio bubu, pa ti to dobro govoriš i čitaš, ti bi mogao nešto i napisati. Ja. Ja sam imao odmah ispočetka jednu zamisao, s obzirom da sam počeo pisati kao zavičajne pjesme, jer mi je to nekako bilo najljepše opisivati, ne znam, oblake nad gradom, drveće, brege, gorice, jel, sve ono, bednja, dapače, jel, moja miljenica. I tako, evo, nastajale su ideje koje sam jednostavno crpio, morao sam dotaknuti baš svaku stvar jer sam shvatio da mogu te stvari na neki način opisivati kroz nekakvu poeziju i tako sam polako crpio te teme i počela se polako u glavi stvarati ideja. Ja inače jesam sam za sebe, volim reći da sam vizionar. Ja si zamislim neki cilj, tako sam učio nekad davno prije, da ne treba gledati svaki korak ispred sebe, da sad ne objašnjavam, ima jedno neugodno objašnjenje kako se što može objasniti, nego gledate nadaleko u neki cilj i onda ideš, negdje se spotakneš, padneš u šaht, izađeš van, ideš dalje, uglavnom ideš nekom cilju. I eto, prva ideja je bila da napravim baš zavičajnu knjigu, da to bude početak, da na taj način se na neki način rodim, jel, u tom poetskom svijetu sa tim, da to posvetim svom gradu, a ne znam, nečemu drugom ili tuđem ili izmišljenom. I naravno ideja da one fotografije koje su me u početku napravile, da tako velim, malo poznatim, jel, tu u našem kraju, da i njih zapravo inkorporiram jer se dosta dobro, dakle, uklapaju uz neke pjesme koje su tu napisane. I eto, ova knjiga zapravo mogu reći izgleda točno onako kako sam je zamislio. Znao sam godinu dana da će otprilike tako izgledati. U stvari sa 99% da će ovako izgledati jer sam sve zamisli imao sam. 2 jeseni. Da bi ja farbe jeseniv kral i da bi imel 2 bela platna, 2 bi jeseni naslikati znal. Jedna jesen siva, a druga zlatna. Na sivoj bi cendrali sivi oblaki, mokra zemla od dežđa i megle, zdeni bi puhali zapadnjaki, trave posivele k zemlji bi legle. A zlatna bi izgledala kak da cveta. Šuma cifrasta, hrđava, goreća, zlatne bi farbe pozlatile sveta, dok večer se gasi jesenska
žareća. Sam jednu od njih v srce bi skril. Iste farbe, kak jesenje življenje. Slikal bi zlatnu, na zid obesil, ta bi mi najlepše pasala v senje. Sve su pjesme pisane na ludbreškoj kajkavštini. Kaj to znači? Pa mislim najlakše je ljudima pisati onako kako govore, jel? A mi u Ludbregu, doduše, Ludbreg je uvijek u povijesti bio trgovište, dakle tu su se sastajali mnogi ljudi i teško da mi imamo nekakvu posebnu, ne znam, ludbrešku tradiciju, jel? S vremenom se napravi nekakav taj mišung, pa mi imamo dakle u Ludbregu jezičare koje se time bave, koje rade rječnike i koji će to sigurno točno i stručno napraviti. Ali evo, mi koji pišemo uz malo nekakve pjesničke slobode, taj naš kajkavski, mi ga volimo zvati štacunjski, jel? On je kajkavski koji ima dosta riječi koje možemo ubaciti iz standarda, pa se onak malo sa naglaskom, ali sve je to ljepota i divota jezika, jel? Jer mislim i purgeri su isto kajkavci, ali oni čuje im se naglasak, jel? Da imaš, ajmo reći, štokavski naglasak i razlika u broju nekakvih tuđica i tako dalje. Ludbreški, ja bih rekao zato, mislim onako govorimo, jel? Od uvijek, od malena kak razgovaramo. Iako nije baš 100% točan, moram priznati. Probao sam napisati nekoliko pjesama baš točno onako kako ja govorim. Nije to bilo dobro. Izgledalo mi je, ne znam, nije mi sjelo. Jedno je govor, a drugo je pismo. Dakle, to znamo, družimo se puno sa pjesnicima. Imamo one famozne bednjanske ili ivanjske koje Darko Foder fantastično interpretira i sve. Međutim, ako slušate njega, na primjer, uzeo sam ga za primjer, jer se s njim možda najbolje znamo tih, kako mi kažemo, stranjskih, jel? On to odlično interpretira i vrlo razumljivo za sve one koji ne znaju taj njihov govor. Međutim, uzmite pjesmu, probajte čitati, potrošit ćete puno više vremena. Tako da pismo i govor nije uvijek isto. I eto, trudimo se. Knjiga Grad v sredini sveta je zbirka pjesama koje čitatelje upoznavaju sa životom u Ludbregu, gradu poznatom kao centru svijeta, s njegovim stanovnicima, bednjom, prirodom i svakodnevicom, a jedna od njih je i uglazbljena te izvedena na službenoj promociji zbirke pjesama. Mi imamo tu našeg velikog kompozitora Antona Kranjčica, jel, koji vodi župni zbor. Ja sam njega pitao, on je to vrlo rado prihvatio. Drugi dan sam provjeravao, nakon što sam to poslao, dakle tekst, da li je dobio tekst. Rekao je, ja sam već s tim gotov. I tako, evo, dobro je ispalo, to smo onda, imali smo vremena, dali pajdašicama da to nauče. Pjesma se zove Zvezde nad menom i one su to pripremile sa profesoricom Zdenkom Knapić i evo, pjesma je dobro prihvaćena, dosta je zvučna i zanimljiva, tako da evo, meni je drago. Ona je bila kvalitetan dodatak cijeloj promociji. Hrvatski sabor kulture u 2018. godini, godini obilježenoj čuvanjem kulturne baštine na europskoj razini, izdao je 4 knjige, sve iz područja poezije, od kojih su 2 izdane na lokalnom narječju. Među njima je bila i Grad v sredini sveta. Postoje tu razni natječaje gdje se pokušamo nekako orijentirati u tom poetskom svijetu i prvi moj natječaj je bio Hrvatski sabor kulture
jer sam jednostavno u trenutku kad sam odlučio se javiti nekamo, baš je taj natječaj bio recimo na redu i tako sam ja eto prošao u tu jednu tamo grupu koja je dobila priznanja za te svoje pjesme i to mi je bilo jako drago. Ja sam i tada tamo rekao da znam da to nije sad, ne znam, nekakva nagrada, Nobel, ili šta ja znam, Oskar, ali za mene to je bilo olimpijsko zlato jer mi je bio veliki poticaj da pišem dalje. I tako evo, Sabor kulture dosta dobro funkcionira, tamo sam se i drugi put javio, drugi put sam prošao, bio sam na nekim radionicama, praktički znamo se tamo i s obzirom da sam onda predstavio taj svoj opus njima, i pitao da li bi oni to prihvatili, da su to proučili i s obzirom da drže, rade negdje oko 4 naklade godišnje, 3 do 4, dakle ne pretjeruju, nego si vjerojatno biraju. Evo, meni je drago da je to tako ispalo, iako moram reći naravno da i samo izdavanje knjige, s obzirom da to košta, da moram isto spomenuti da naš Centar za kulturu Ludbreški, odnosno grad Ludbreg, i knjižnica koji su pomogli zapravo izdavanje te knjige. Prve reakcije Acinih sugrađana, ali i ostalih koji su imali prilike pročitati knjigu, iznenadile su i samog autora. Sretno me na cesti, veli, ja sam pročitao cijelu, odlično je, komentiraju i tako. Sviđa im se, uglavnom neki taj stil koji sam pogodio, ja još nisam svjestan baš točno zbog čega. U redu, slažem se, neću sad biti lažno skroman, to baš skroz ništa ne valja, ali ljudi su očito bolje oduševljeni nego što ja mislim da bi trebali biti, ali drago mi je zbog toga. Motivacije, dakle, za dalje ne fali? Pa ne fali. Pišem nešto, iako vjerojatno neće biti zbirka pjesama, jer naime po ovim teorijama, stvarno me to zainteresiralo. Sviđa mi se to kao nekakav, ajmo reći, hobi, odnosno neki amaterski moj doprinos, ali sve što radim amaterski, osim još, ne znam, fotografije, bonsaija, crtanja malo već polako i tako svega, probam, i onda sve za što netko ima talenat ili možda neki onaj početni smisao je dobra osnova koje naravno treba nadograditi. Vjerni kajkavskom i dalje, samo nam otkrite za kraj. I da i ne. Naravno, sigurno vjeran, neću ga napustiti, ali ne možemo sad reći da ga varam, ako budem pisao nešto i na standardnom hrvatskom jeziku. Ja pišem sad jedno i drugo. Sad sam u onoj fazi kad ne moram raditi jednu knjigu ili biti usmjeren sad točno sad radim tu knjigu i sad mi tu nešto fali. Nego pišem, dakle, i nešto malo proze. Sve to ide, fino sam si složio foldere u kompjuteru, pa to se polako skuplja. Nešto polako malo na Facebooku, povremeno objavimo onako više iz igre. Uglavnom, treba puno vježbati i treba razmišljati široko, dakle, o tom spisateljskom krugu. Doći će vjerojatno, možda nakon druge, treće knjige, još jedna kajkavska zbirka poezije, ali tako u nekim ciklusima. Dobre karte. Lepo je živjeti v našemu kraju, s pajdašima biti, kupicu spiti. Ludbreški kraj baš zna dobre karte deliti. Dojde ti v krv ta dobra karta, sve po redu, čovjeka scarta pak nekak bole, z veseljem na licu, klačimo napri, ne stajemo nigdi. Kam god dojdemo, dobro je sigdi. Ako pak negda karte preslabe na cesti življenja skupaju grabe, nikaj zato, još gasa damo. V našemu kraju, kaj god dobimo, s tim odigrati znamo. Kajkavci, s desna su Podravci, na levi strani su Zagorci, v sredini Međimurci.